Tukihubiri ya kwamba wamama mnaleta pepo ya Yezebeli, wanasema se mhubiri alitutukana. Unajua kwa nini wanasemaka se benye kusukiwa bako na pepo ya Yezebeli? Unajua ni kwa nini? Papa, kuko maneno niko nasoma mu Biblia iko nanitisha sana. Biblia iko nasema sema ninyi mnaofundisha neno. Yakobo sura yake ya 3 na mstari wa 1. Ninyi mnaofundisha neno mtahukumiwa vikali kuliko wale wanaolisikia. Sasa mimi nijue kweli nikufiche hayo? Juu nikikwambia kweli hautatoa sadaka, omwe usiache, mekamu utaangamiaka, uangamie peke yako. Njose mko mnafika makanisa, mbona pastere zote ni sepake, lakini kwa ile kanisa bana ruhusiaka mtu aimbe na zile nywele. Sasa shia enjo mnatuzehekesha, uende ukue jene kule, tuache shie, tutabakia muneno lenye tulifundishwaka. Hatuwezi fanana kanisa zingine za sepaki, sababu kanisa zitakuwa mbili, zikihubiri habari njema, parapanda italia, moja litanyakuliwa, lingine litabaki. Biblia inasema wake wawili. Biblia ikisema mwanamke manake kanisa. Kuko kanisa lenye linaitwa ni kanisa, na wanatambuka na wanaitilize Biblia yenye tuko nayo, mehabataenda mbinguni. Sheria walizivunja. Tukihubiri ya kwamba wamama mnaleta pepo ya Yezebeli, wanasema se mhubiri alitutukana. Unajua kwa nini wanasemaka se benye kusukiwa bako na pepo ya Yezebeli? Unajua ni kwa nini? Soma Wafalme wa pili sura yake ya 9:30 hadi 31. Kwa nini banazoeaka kuita benye kusukiwa pepo ya Yezebeli benye mapambo? Tukwe tunasoma Biblia, tusiko tunajije tu ovyo ovyo. Mungu Baba nisaidie, ndamaliza dimansha, watu wasikwazike, wasikose kutoa sadaka. Unasikia? Yezebeli banamuita kahaba mkubwa. Sababu gani? Ukiangalia Yezebeli alikuwa yenjo mwenye aliinisie ibada za miungu migeni katika Israeli. Aliinfluence bwana yake Ahabu, akamwambia ifo tuanze fanya ibada za miungu migeni. Yezebeli akapotosha, kosa la pili alilofanya, Yezebeli akapotosha ibada katika hekalu. Ndio kuna kutana na shia leo, watu wako wanasema modernisme, bafie bavale mapantalon. Mbona Bulaya banazifataka? Haiko Bulaya ndio itatubebaka mbinguni, na Bulaya haiko teste ya kuonyesha kama mbingu zinakubali wala hazikubali. Yezebeli akabadilisha vile vyote. Yezebeli akauisha Naboti. Yezebeli alifanya makosa mingi, kisha Mungu akatuma askari Yehu akamwambia ya kwamba nenda ukamuue. Sababu wakati Yehu anaenda, kitu chenye Yezebeli alifanya, Biblia inasema ya kwamba ukisoma pale kuversi ya 13, Biblia inasema ya kwamba akasokota nywele zake. Yani akasuka nywele zote zikamwangia kumgongo. Unajua unaonaka mtaksi moya alinipiga zo mulicho, kumbe zinalumaka mulicho. Unaona mtu iko afanya sijui kama iko ageuza nini. Wengine iko kwa madhabahu iko naimba. Kuko madhabahu zenye tuliona bako wanaimba nazo. Sasa sema Yezebeli akasokota nywele zake. Biblia inasema, nilifurahia français, elle mit des fards sur ses yeux. Le phare ni nini? Ni ile mapambo yenye mnatiaka ya kuatire. Aliitia kwa sababu gani? Alijua kama Yehu anakuya. Sasa alisikia kama Yehu anakuya, oro Yehu hana huruma. Akajua Yehu akiniona tayari nimejipodoa, nimetia kale kasile, amekokota, ametia ile kilo alevre mnatiaka ile kilo. Akasema akikuja tu na kutane nywele nimezisokota, wamezisuka, atasahabu mission yake, atanipenda ndazini naye. Lakini Biblia inasema Yehu alipofika, ndio maana ujazwe Roho Mtakatifu. Unajua si unavalaka vile vitu, haiko tu watu njoo wanakupendaka, na mapepo nayo inakutamani.